Anem a treure excés de pèl. Anem a posar-te xuli, guapo, aquí. A veure, mira amunt, mira amunt. Babe, I don't even care if we stay home, put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Mexicolits. Bé, per fi. Què fa? Tot a punt? Marxem, eh? Tanquem la casa ben tancada. Vinga, va, a veure. Això aquí. Ara sí. Aquí. Molt bé. A veure. Ara, així, espera. Que has d'anar ben lligat. Que anem a fer carretera. Ara sí. Vinga, a dins. Wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. All nice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. Bé, no sé què ha passat aquí dalt. Ha sonat com un cop. Espero que no hagi sigut un accident. I suficient perquè el foc, que tot i que aquí s'havia desconnectat, va en modo alarma. My mind keeps drifting into memories. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day. La primera part de la cançó. Vale, atenció. A veure, aquí hi ha una rotllana, això sembla que té una bufanda, no passa res. Te'l poso aquí, vale? Aquí poso un barret, una cosa. Vale, va. Un barret. Sí, tot això. Vai, que el que gira no ets tu. Cap on va ara aquesta flama? Aquesta flama cap on va ara? Molt bé, enhorabona, ben fet. Ara.
nosaltres ens hem trobat aquí a Coll d'Ara, és la celebració de l'encesa de la Flama del Canigó. Superbé. I el que farem ara, perquè he vist que hi ha uns dracs, mirarem a veure si podem comprar una cosa fresqueta i buscarem un raconet per poder dinar. Som-hi! Primer de tot es tenia que esbarrir una mica el foc que porta tancat al cotxe molta estona, però, com veieu, té moltes ganes de córrer. I això és el que està fent, corrent com un loco. Que sí? Estàs corrent com un loco. I t'encanta això, eh?